nonke niphume kuphakameni angokwehlulwa iyo lemithetho siyababona ukuyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bama Nazaretha. Amen. Sumane ukubingelela ubaba bavangeli abashumayeli oma abakhokheli namakhosazane noma nenhlalisuthi yonke ngegama lonyazi. Amen. Lo guqile umntwana omncane wakwaSimelane ngaphansi kwethempeli enamane kumkhokheli mankomo ochonco nomshumayeli umchuno. Amen. Batwana basezulwini sendabeni enkulu umkhosi wentethelelo wesabatha. Amen. Lapho khona ushembe khona akhulula abantu bemndeni yethu namhlanje ngaleli langa. Amen. Ngizodlula kwenye intshumayelo engayizwa kumfundisi uMlungwana. Ngenye imini batwana basezulwini uthi umfundisi makaphethe inkonzo ngoJuly uthi ngenye imini kwakunenye insizwa. Le nsizwa yayisihamba ngelide ikholwa yenza wonke umthetho kaShembe enwaziyo bathi bengaphuthi ihamba nesifungo igida kakhulu le nsizwa. Bathi le nsizwa batwana basezulwini kwahamba isikhathi yaseyingabaza uShembe. Sibona ngathi uShembe ayimsebenzeli. Batwana basezulwini sengathi singangamgabaza uShembe. Bathi yathi le nsizwa isehamba ibanga elide inikela yenza yonke umkhosi wakaShembe. Bathi yayisiyamgabaza uShembe losingayela unyazi lwezulu ukuthi uNkulunkulu. Amen. So bathi le nsizwa batwana basezulwini yayiseyiqala isiyenza isu. Bathi yayiseyithi hayi ngathi uShembe kangisebenzeli. Sengicabanga ukubuyela emuva. So bathi le nsizwa yahamba isikhathi batwana basezulwini yayiseyamgabaza uShembe yaseyayeka batwana basezulwini yasihlala phansi. Bathi yathatha ingubo yayibeke ebhokisini. Amen. Bathi kwahamba isikhathi batwana basezulwini ibona le nsizwa impilo yayiseyibuyela emuva kakhulu. Bathi ithe ibuyela emuva yase kufika ugogo wayo. Kwase kufika ugogo wayo ngesibonakaliso kule nsizwa. Bathi wafika ugogo wayibuza wathi hawu ndodana susilahle kangaka sesiseduze la besiya khona bese sifike ebuhleni. Besikulayini siyongena ezulwini. Sawusikhiphile ngokuduba kwakho ngoba inhliziyo mana zathi iyakhohlisa. Yesisayifude incwadi isikhathi esisekho. Bathi le nsizwa yayisikhohla
yayiswa inhliziyo yayiseyithi uShembe akasebenzi kwaze kufika isalukazi sakubo isithi hawu sawusikhiphe ezulwini usufikile kuShembe yasivuka iphatheke kabuhlungu seyiphatheke kabuhlungu lensizwa sayifuna kuya kuNkulunkulu ukuthi hawu into esongizoyenza kanjani bathi wayeseyathumela ngoba isiyekile ukuya esontweni isabuza bathi yahamba ya kumfundisi wangakubo ithe mayisibuza yase bayamtshela bathi insizwa kumele uyonikela ubanikelele uye esontweni kumele uye kuShembe yathi lensizwa kuzoba nzima manje yabe siyahamba abantwana basezulwini siye ebuhleni thema iya kuShembe baNazaretha ayingcwele isiyonikela bathi uShembe wathi isikhathi akanikelisa waseyabuya kuyo wayisethawu insizwa bodwa ubuthini yachaza udaba layo thema isiqedile ngoba uShembe lo esimlandelayo ubuya abe uNkulunkulu ngempela kumele singamngabazi amen wabe isiyamthethelela bantwana basezulwini angisho ukuthi mina nawe sone sithi uShembe uzosithethelela amen so lensizwa abantwana basezulwini siyalibika udaba layo wabe uShembe seyinika isibusiso ukuthi inkosi ibusise yabe siyahamba abantwana basezulwini kwabe seziyalunga izinto zayo ayibonga inkosi enkulu yasebuhleni sikuleyo ndaba ngakho sithi uShembe wethu uNkulunkulu amen inkosi busiseni kuzwini